Бұл уламыштың қаншасы чын, қаншасы төгін екенін бір ғана теңір білет. Қашандыр бір жоокерчилик доорунда эки кошуна тең жарыша уулдуу болушат. Балдар эс тарткан мезгилден эгиз улактай бирге жүрүп, бири-биринен ажырагыс бекем аккан досторго айланышат. Чоң болгондо биз эгиз кызга үйлөнөбүз, Эгиз кыздарды каяктан табасыз? Ооба, ар жактан эле. Экөөбүз чоңойсок, бирге үй салабыз, бир жакта жашайбыз, комушу болуп. Өмүр бою дос болобуз. Арадан билинбей айлар өтүп, жылдар зымырап уча берет. Экөө кичине кезинен эле тилегендей эгиз кыздарга үйлөнүшүп, кошуна болуп, очор бачар жашап калышат. Күндөрдүн биринде эки дос аңчылыкка чыгат. Зура. Бизе мертиrak барып келели. Жолубузду берсин. Камчекти айтып алалы. Камчек! Ой, Камчек! Кел. Бул Батыр камчы. Даярсыңбы? Салам алейкум. Алексей. Жөнөдүкпү? Кечегени бултоо чыкканда мен. Эми ал жактагыларды албайда калса керек, бул жакка качып кеттим. Кечене кечип жаткан чоң иттерден алып келген. Мейли келе болду. Макул жакшы аласың. Экөө тең бактылуу экендигин жашырбай мактанып, ар нерседен кеп козгоп, жолду арбыта жүрө беришет. Капысынан Камчы! Келесің бе? Камчы келді. Yol. Akıl.
Сен тушқа барып аттап кел. Сен туруп тур, мен бар. Ат алып келе коеюн, макулбу? Жылгай тур, мен бат эле. Dostордун алдынан чыккан бир сандык толо алтын заматта экөөнү сыноого салып, иштерин уйгу туйгу кылат. Талаадан тапкан байлык экөөнүн көзүнө дагы да аз көрүнөт. Ар бири өзүнчө алтынга ээлик кылгысы келет. Канткенде сандыктагы байлык меники гана болуп калат деген ойлор экөөнүн тең тынчын алат. Да, бел отур. Чыга. Andan beri kança aklım öttü. Bирок adam balası düğünüge toyboy gelet. Dört tarafı tügöl bolup tursa da adamga bari bir az görünöt. Dağı bir nerse жетпегендей бола берет. Биздин күндөрдө Alo. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Qanday? Жақшырақмын. Арыстан бекен. Мен Арыстан. Ким сурап атты? Сылама боюнча. Машина сатып аласыңарбы? Ооба, машина сатат. Канчада аласыңар? Кеширак сатасы керек. Ошондо эгерде керек болсо 20 миңге чейин берем. Кайда турасың азыр? Мен азыр Хаят мейманкана билесиңби? Хаят мейманкананын Адубалда азыр турам. Мага келесиңби? Азыр 15 мүнөт тен барам. 15 миң таңга. Макул, жакшы. Çoğunluğu sesip kütüp durumuz. Sırtta biz oturumuz. Kulak sizde. Kızımdan rezultatı çıktı eкен. Результат çıktı. Бирок начар. Kızınыздın оорусун операция жолу менен дарыласа болот. Андай операцияларды Бишкекте жасаганга мүмкүнчүлүктөр жок. Түшүнүктүү. Суроолор болсо кайрылып туруңуз. Assalamu alaikum.
Салам алейкум. Алейкум ассалам. Арыстанбай да сенин атың, э? Мен баягы эле мага чалдым. Ооба, мен чалгам. Ач капотту көрөлү. Ачтан капот. Ачкан. Баша карачы бага кереметти я. Мотору жакшы иштейт. Канча көргөн атасың? Баасы 27 миңге чейин берем. Жак. Арыстанбай. Айнап көрбөйлү моуну, я. Кандай дейсиң? Салдырып көрбөйлүбү? Ке, айда отур айда. Сен артынан отур. Жакшыбы? Анда болсо мен айдап берем. Ремени тартып көр. Кеттик. Bek. Kandayсың досым? Жақсы. Кандай жашоо? Қойға шүгір, жүріп отырасың. Бияң бары ишбалдашып кетти. Біз келмейсіз, кім береді? Қаражат жоқ. Келмей кеттіңіз көптен бері. Сен тартынбайсың ба? Кандай? Спорт шеберлери чыгып атабы? Бар, Құдайға шүгір. Мына балаңа көп болду машыкканда. Спорт шебері. Спорт шебери. Мұндай балдар шекерден жетіп алсаңыз болады. Мындай досым. Мен сага келгениmin себеби мага тыгыраак чийиштүү балдар керек. Майлы сүйлөшөйүк. Майнасын өзүң билесиң, жакшы төлөйм. Мұндай балдар шекерден жетіп алсаңыз болады. Улгары мээлейди бир жылда 6 мээлей кылабыз. Чакыр. Ау, 1 минутта. Олардын баарын жаңыртыш керек экен. Учурашпай келемин. Кандай? Намысыңға туған жігіттер. Кандай жигит? Жакшы. Жумуш суруштап келип иштейсиң бе? Кайсы жумуш? Кайсы жумуш? Жарсакчы. Иштейм. Айлыгың жакшы болот. Мейли. Анан агайыңдан башы күрүткөндөн сурабасың. Түсіндірем. İşte. Шериштүү балдардан Спорт шебери. Başından көп нәрсе өтті. Яттырбайсың. Балтыран дедесин. Дагы жолугушабыз. Эмне керек болсо айтып турсаң. Gelsen beri, gelsen. Beri gel, beri gelsin. Aleykümselam. Кандайсыңар жигиттер? Жумуш суруштап кел. Кандай жумуш? Айлыгы $500. Экстралды башкалар болот. Бул эки баланын көзөмөлүндө болосуңар. Айба. Макулбуз баке. Ооба. Бүткөндө балдарга жолуккула, андан кийин офистен жолугушабыз. Сүйлөшөбүз. Ballar. Fokus көрсөтөйүн да. Темекини алсам?
Qarab tur. Na. Qarab tur. Ha? Bu yerga o'ramazlar. Güləsən? Ha. Emi tiyin ben göstərəyim, ha? Wow! Çok gördün mü? Tamaşa birazdan. Так, жігіттер, болып тұранда. Biz жөнөдік сілер отыру өргілі. Бәрі сілердікі. Illuminati, a secret society do exist. Illuminati, Ne oldu apa? İçine жүрөк ооруп, докторго бардык элек. Ne düştü? Баары жакшы болот. Шүткеннен кейін екеуің тең ошол жерден тындым қаласың. Түшүндү? Бүтүрөсүң бе? Өлтүрөм. Акчаны багып келесиң. Маған акча чыгат? Жарымы сеники. Жарымы бе? Болот. Башсың. Буга чейин эмне жумуш кылмагыла? Буга чейин туруктуу деле жумуш жок. Жамал менен иштесиңер тез эле байсың. Алга. Бул чайлар. Анда иш көтөлү? Бул аэропорттун жолу. 9:30-да инкассатор машинасы аэропорттон чыгып шаарды көздөй жөнөйт. Айбек, сен бул жерден тососуң алдынан. Али сен артынан келип буйсуң. Бул жерде көпүрө. Көпүрөнүн астына айдап келесиңер. Силерде 100 секунд убакыт бар. Акча силердин колуңарда. Акчанын ичте келип жатат. Кана балдар. Даярсыңар ба? Даярбыз. Баргыла дагы баарын талкалап туруп акчаны алып келесиңер. Тезирээк Паша, түшүндүңбү? Балдар жакшылап куралдандыргын. Тезирээк жөнө. Макул. Кана жигиттер, кеттик. Yeah. Turn me up. Yo. My crew is all fired up. Y'all better just wise up. Everybody getting sized up. Before we all rise up, start running your times up. Cause when my crew ride up, the sky gon' light up. Everybody get fired up. I walk this planet the most rugged. Most can only see this heat, but don't touch it. Cause you might get them burned when I come through. It's my turn, never get in my way, or you're getting rolled over like Rover. Cause my fists are bulldozers. I throw these dogs in the street to melodies like a heartbeat playing against piano keys. It's a breeze, 365 degrees. Turn around and you might catch these, so just freeze. A riddle with no clues, I'm a walking nightmare. Anywhere, anytime, boy, I don't fight fair. A day in my shoes is a day with no fear. So walk barefooted and
Оқын білмей. Оқынең, жігіттер жағақ жалып алайлы. Сал, тезек. Сал. Да. Болды шыда. Кет. Жамал ушунча акчаны дагы санап жүрмөкмүн. Карачы, эмне деген акчалар я. Эмне деген жумуш болду бүгүн. Келе беришти Айбар. Ойлогон максат ишке ашты го я, кабыл. Келе беришти. Көрөсүңбү? Сен ушу сен Айбек өзү жайлап акчаларды алайын десиң. Тамаша. Жи. Ох, жуттумдан не Айбар карачы му акчаларды. Али. Кашпай тұрған мұң ақшаны тапсырайын жамалғаннан кейін сөшөбіз. Жіттімнан ең. Jamal! Ben Jamal'ga işim çıkarmadın mı? Eskedele! Çık başladı! Jamal öldür dedi. Çık! Kabul lan! Çık dedim! Eskedele kabul! Olsun tutacağım! Kabul! Dur dedim! Dur dedim! Dur! Dur basın! Jamal sen atın şu zaten! Eski gel kal! Sen kimsin ya? Sana işin değil mi? İşemezsin mi? Sen değil mi? Dur! Dur! Gel bana! Gel! Hayır! 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 Давай, поехали!
Ак жол 324. Аэропорт Манас Бишкек автожолунда инкассатор автомашинасына кол салып отур. Тез жардамды жөнөтүп койсоңуздар, батыр. Айба! Посылка келди? Ак жол 324. Ориентировка кабыл алып койсоңуздар. Жана разбой боюнча. Серебристый цвет, 140 кузов, Мерседес. Эки машина менен болгондо серебристый Мерседес качып кетти. Экинчи машина тигине турат. Таштап кетти машина. Номерлери менен машина. Болда номер болсо жакшы анда. Аныктагалы ким машина, кимдин атында экен. Жарайт, аныктап атабыз. Айке? 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 Айба! Айба! Айбек! 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 Айбек, мында болчу. Айбек, досым. Мени карачы. Не болду сага? Я. Айбек. Несиң? Жамал. Айбек. Сен эле болушуң керек, Айбек. Айбек. Мени карачы. Айбек, көзүңдү аччы. Айбек. Айба! 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 Наче!
Ayva, ne olsun? Başımı sözsüz türde alam. Cemalat günüm var. İşin mağadan sonra. Sen kaydan gelen şeytansın ya. Болбойт кой. Бара, жүрсөңө. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Сатып алдым. Кандайсың? Кимдики? Өзүм алдым. Mercedes дейт го. Аме. Сатып алдым. Бармак дискар байкап койсуң. AMG дейт го. Кана? Булгар салон кеничи. Өпкің монтылы капот үстіне шығып қалып тұрмай әме? Капот үстінен монтылы қалып тұрмайсың бе? Бұл кімдікі? Өзім алдым дөдім. Документін көрсетші сен қылсын. Здравствуйте.
Как у вас? Как самочувствие? Прогулка? Отлично. Тоже прогуливаемся. Здесь будете? Да. Ладно, увидимся. Tanıştınızlar? Жөн эле тааныштыр. Басарчы. Али. Кимдерчи? Кайсы кыздар? Ама жөн эле тааныштыңыздар, эмне болуп турат? Ушундай кыздарың эле көп беле. Учурашпай солбой экен да. Я. Солбой, кайсы орус кыздар? Жөндөн учурашабызсың кыздар менен. Эмне учуп айтасың? Эмне болуп турат? Учурашпадык, дагы эмнени баштаган жатасың? Ушундай кыздар менен көп. Ne oldu sana? Ali! Ya, ne oldu? Бар кыздарга барбайсың. Кайсы кыздарга? А? Жаңы эле учурашкан кыздар. Мен эмне кетейинби мен? Анда сен деле кете бер. Бар кете бер, өзүң жолуңа түшүп кете. Кайсы кыздарың тобузду? Бар кет. Көчөдөн ар дайым. Бирдемке жакпай атасаң, жакпай атасаң бар кете. Түшүндүңбү? Бар жолуң. Ali! Бул ким? Сайкал. Бул мен. Али. Сага эмне болду, Али? Ali! Miss me want to see everybody on move. Dance, you know, that a man coming at you. We just want to big up QTB, Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce on. Yeah. Everybody dance now. Let's go. Oh. Let's go. Rock. Rock. Say what? Rock. Let's go. Everybody dance now. Rock this party. Dance, everybody. Make it hot in this party. Don't stop. Move your body. Rock this party. Dance, everybody. Make it hot. Бишкек шаарынан Манас аэропортуна бараткан жолдо инкассатор автомашинасына белгисиз адамдар кол салып, анда калынып бараткан ири суммада акчаны алып изин сугутушкан. Ушул эле күнү окуя болгон жерден 20 чакырымдай алыстан киши колду болуп өлтүрүлгөн Азият улутундагы 2 кишинин жан синдилери табылды. Ал эми иликтөө натыйжасында тонолгон инкассатор автомашинасында бул эки адамдын түздөн түз тиешеси бар экендиги айтылууда. Али. Sen kayakta karab жүрөсүң. Эшек ошол жерден башың менен жооп бересиң. Таап кел. Эгер акчаны алып келбейт экенсиң, угуп койгун. Оң кулагың менен сол кулагың менен ошол акчаны өзүң алып келесиң. Уктуңбу? Табасың деп атам эшек, таап. Тур айда. Айтпа. Балакай кезде үлесің. Балдар. Ойнап алалы. Мунун баары бир эси чыгат. Элестетиңер. Мына жолбошту жөн эле жоготуп койсом окко. Машина сүртүң бу. Мотор нөмүрүн алмаштырса болот деп балдарын укканмын. Койник. Качан чоңоесуң? Ал кишилер кайдан табасың? Бул жолбош менен бир күн болбосо бир күн коштошобуз. Акылдуу эке. Андан көрүп барып музыканы алмаштырып келчи.
Не мени жумшагыңды жарып калдың ба? Бар өзүң. Сенде негизи жакшылык күтүүгө болбойт да. Көп ачкыч берчи. Машинанын номери бар экен? Билбейм, аны караган жокмун. Не болсо таап коеюн. Таап кой. Гайд тосуп жүрбөсүн. Шуну айтпайсың. Аманат. Оу. Мен сага бир нерсе айтсам ушпайсыңбы? Жок, жаным. Менин сага эмне керегим бар? Чоңойгондо да сени эч качан бактылуу кыла албаймын. Мен оорум абдан коркунучтуу. Балким мен ушу бойдо. Дагы бир жолу ушундай сөздү уксам, барынбагын. Мен сени сүйөм, жаным. Сен эмне болсоң, мен да ошол болом. Geçer. Ne oldu? O varsa. Kaçtın alın. Bagajda. Koydu. Bagajda dağ var ki. Düştür. Hayır, düştür. Ey балдар, бул акчалар биздики эмес, буну милицияга айтышыбыз керек. Тотоп алып кел. Алып кел. Алып кел. Алып келем, не болсо кой? Билесиңби, бул кимдин акчасы? Күндөр эле жүрөм ушу машинада, эмне болуп атасызбы? Эртең эмне болуп кетет билбейсиңби? Болдучу. Эсиңе кел, Өпкө. Стоп, балдар. Канке бар, тамактарды жыштырып, аз барып калабыз, балдар. Мына сөз бар. Аманат. Өзүңө бил. Бармак, аманат. Сен менен кичи кезиме чогуу өсүп келгем. Мен сизден башка досторум жок. Тура бармак, аманат. Макта акча турат. Акча эмне? Акча колдун кири. Бүгүн бар, эртең жок. Тура. Канкеди билесиңер да. Карындашым. Апам үйдө отуруп, күнүгө сизди айтты. Канекеге көрсөтпөйт. Отурат, үйдөчү, билбейт эчтекенин. Апам айтат да, кантем, каяктан акча табабыз депчи. Москвада калат экен. 50 000 доллар дейт, интернеттен окудум. Силер макул болсоңор, балдар. Ушу акчаны карындашыма кетирсеңер кандай дейсиңер? Макул болсоңор. Өмүр бою карыз болоюн, балдар. Өмүр бою карыз болоюн. Аманат, не дейсиң? Канке көстүн мамилесин барыңар билесиңер. Мен үчүн барына барам. Мен макулмун. Сенчи бармак. Эмне бармак деп атасың? Азамат дей албай атасыңбы? Мен дагы макулмун. Такма болду. Эмнеге сүйүнүп атасыңар? Канеке, сен Россияга барасың. Бул жерден эч ким таппайт. Жок, эч ким таппайт. Бул. Бияка катабыз. Акырын ойлоп алабыз, эме. Азыр. Бул.
Буюрса мен шаарга мейманкана ачам. Кандай деп ойлойсуңар? Чет мамлекет конокторду тосом. Карачы. Канчалаган чет мамлекеттер келип атат. Өлө Нақсан? Сен өзіңе спорт клубқа чоқ бойсың? Спорт клубтан Біз барып тұраға сөйіп ма? өзің денең ғанап тұрасың. Ойлап көрсеңіз, мен нефтяной компания президентімін. Бұл немен қанасына келдім. Қиратасың. Қыздар менен де. Не деген мейман қана бат? Отель бармақ деп оты. Бармақ лаган көп сүйлөйсүң. Здоровый кошак болған. Қиратасың. Бармақ. 5 жылдық отель бармақ. Эмин, кандайсың? Жакшы. Таанып атасыңбы? Жок. Кимсиң сен? Мен сенин досуңмун. Эгер мен менен дос бол десең. Мен сага 3 суроо берем. Так. Туура жооп берсең, бул жерден кетесиң. Туура эмес жооп берсең, өзүң билесиң. Акча кайда? Мэрс кайда? Жана мен досумду ким өлтүрдү? Кайсы акча, кайсы мэрс? Билбейсиң? Не? Ақшам машинаңды құрыға тоқтат қойған болсын. Ақшаны білмей, досыңды мен өлтірген болсын. Неге мен досыма жалға берген жоқсың? Келгенді мен келгендер өліп жатқан болсын. Мен шығып алда тірі олшы. Мен келгендер өліп жатқан болсын досың. Қойыр. Шынын тұтасың ба? Демі қалмағансың. Бұл машина кімдікі? Көчө сатып алған болчумун. Ей, сен мен ал жерден қашып кеттің я? Ал жерде ақшаларды көп қызық машинаны айдап кеткен болчумун. Шunu жооп берсең, қана қайсы жер? Тепки жаққа машинаны тоқтат. Шынды айтып отасың ба? Ооба, шын. Аға, жөн сөйлеп отам мен саған. Түсіндің бе? Не алып отам? Сен не Айбекке жардам берген жоқсың? Мен келгенде ал уже өліп жатқан болчу. Өліп жатқан болчу? Мен келгенде ал деген тірі болчу. Не алда отасың мені? Өліп жатқан болчу, бычақ арқасына сайып жатқан болчу. Байке ұрыр бесенсіз жүрді. Ушул жерде дейсің бе? Ушул жаққа машинаны тидекқа тоқтатқан болчу. Анан не қылдың?
Açık dediği jak ırıtkam. Mayık çok jakka ketken. Sen nelerini bilesің не қылыш керек? Ya. Білесің не қылыш керек? Жөн отырды отам. Бәке, siz meni қанды таптыңыз? Seni mi? Kızlar, жақын жерде дүкен бар, мага көрсетіп бересіңер бе? Тетақты кесеміз көрсетіп. Мо жерде? Ешек кетіп қалған ғой мен. Айда, көрді мырсақ кетті. Жанале кеттің, мұнда кетті, бұяқа кетті болды. Көп болды кеткен бе? Жоқ, жанале кетті, азыр. Азыр лебі? Кече қыздың телефон алдың ба? Ма жауап. Жердің түйіне күйіп кетсе дағы шұқып сөйлеп шығышымыз керек. Башка орынды таба алса. Аясан, қарасаң айым жігет барды. Артқа ұр, ұр артқа. Астын тұра. Тұра астын. Тоқта, тоқта да ота. Тоқта. Ne oldu? Salam aleykum Miliçek. Qanday денсаулықтар? Çık sen дағы. Машинаны қаяқтан алдың ары? Қаяқтан келдесің ары? Я. Қайда ол машина? Алып қойды. Не жолда жатып тұр машина, я. Не oldu? Қаяқтан алдың бен машина? Чоңыз сен кір. Кір дем ары. Кір ары. Қаяқтан алдың машинаны? Ақша ғана ет. Тап. Байке, біз жөнел ойлап тұрғанбыз.
Кана акча ичинде түшүңө кирбеген акча бар болчу, түшүңө. Байке, биз тапкан эстек. Отур БМВга. Отур машинеге. Жүрө! Чоңгуз, бошсуң. Булар күнөөлүү эмес, байке, ой бериңиз булар. Шамал. Байке, булар күнөөлүү эмес, ой бериңиз. Башка. Байке, ой бериңиз буларды. Байке, ой бериңиз буларды. Кайка алып кетип атасыз. Конокко кетти, конокко. Жогал! Байке, барышсыз деме, кой бербейм. Кой бербейм. Каныке, жогол деп атам сени. Жогол. Байке. Бермек байке. Жогол. Байке, коңлат. Бермек байке. Байке, коңлат. Бермек байке. Бермек байке. Бермек байке. Аксакал сүйлөшөлү. Кое тур, айтпай тур. Аксакал сүйлөшөлү. Кое турсаң колуң аркан эмне келесиң? 15 миңден чыгып кетем. Кой бер. Чыгып кетем. Бол. Кир астыга. Кир ара. Тургула мындай. Мындай тур. Шеф, бур балдар машина айдап жүрүптүр. Акчаны кайда экенин билбейбиз дейт. Айткыла бол, айткыла. Машинаны кайдан алдыңар? Үйдүн жанынан. Акча кайда? Акча жок болчу. Алып барып сарайга камаптышты. Шеф, Асанын машина менен гайга түшүп калды. Билбейсиз, көргөн жоксуз акчаны байке. Билбейсиз, Коңуңуз байке. Көргөн жоксуз байке. Акча жок болчу, байке. 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 Көргөн жоксуз байке, күнөө эмес. Байке, акча жок болчу. Акчада көргөн жокпуз. Tutmanın bütün günü yoktu. Onu tutar. Odadı. Gör. Балакай, машина кайда? Кайсы машина кескин? Акын. Кечинде 600 марш. Нет, берем байке. Анден биз балдар ойнап жүргөндө БМВ келип токтотуп бекиш чыкты. Бирөөсү бизди машинага салып салды. Экинчиси Мерседес айдап кетти. Ал Мерседес болсо гаишниктер кармоо болду. Бизден бир коркунучтуу момуч кишиге алып барды. Анден Жамал дейт. Достор үйүндө билет? Билет. Анда сени келип өлтүрүп кетишет. Кантип? Жамал айтканын кылат. Эгер издегенин бербесеңер. Мен. Сен билесиңби? Мага жолду көрсөтө аласыңбы? Ооба. Жүрөт.
Дос, бизге баарын тактап айтып бер. Мен айтып берейин. Баягыда эле айтпадымбы? Эч нерсе көргөн жокмун, эч нерсе билген жокмун. Анда машина каяктан сен колуңа түшүп калды? Кайсы машина? Мерседес. Билбейм. Сен кандай билбейсиң? Анда Мерседесимди мен айдап жүрдүмбү? Дагы бир жолу айтып атам. Эч нерсе айтпайм дагы, билбейм дагы. Сен Мерседес айдап жүргөн үчүн жаныңды ушул жерде олтурбайсың бала? Эч нерсе көргөн жокмун дагы, билбейм дагы, айтпайм дагы, эч нерсе. Асан, билбейм дегенен эчтеке чыкпайт. Бизде дагы убакыт бар. Отура турсун анда азыр. Дагы бир аз олтуруп анан түшүнчүңдү түшүнүп анан баарын айтып бересиң сен бизге. Ал кет. Эй, көкбаштар. Каяктан келгенсиңер? Мынада. Мына. Качок. Бенисиңар ба? Эй. Чечал футболканы. Силерди азыр көрсөтөм азыр. Mana? Bunda biceps, triceps, mana? Şuraya da. Kırınan tur. Altına karan. Zada. Açayım lan. Dur. Çok açarsın. Азыр өзүң кой бергенде эле барыш жерине барат да. Ошондуктан азыр кой берип артынан изилдөөгө даярдана бериш керек. Алып келдиңерби? Алып келгилечи. Кел Бекназар. О, Бактыбул Жулит. Кандай? Келдиңби? Эсоң жакшыбы? Жакшы жүрөсүңбү? Gel otur. Орус айтмакчы, бір башка родился дегендей, сени Кудай сактаптыр. Жеңил жарата алыпсың, ушунча ого атышы болуп. Бекназар сага бир суроо. Жанагы силер тоногон балдарды мындай жүзүнөн тааный аласың? Жок, маскача болчу. Азыр ошо балдардын бирөө кармалган бизде. Мерседес айдап. Сен карап көр, мындай балким таанып каларсың. Мындай болуп турса. Бул кепканы кийип алып келе. Тур. Кел. Эй, дос, ойлондуңбу? Ойлондум. Анан айтып бербейсиң бара. Мен айтып берейин. Эмнени болмок эле, сен эмне себептен келгениңди? Жана эле айтпадымбы, эч нерсе билбейм деп. Байкелер, билбейм эч нерсени. Сен бизге жардам береби десең дагы болуптур. Сен борсуң. Кете берсиң. Бара бер. Азырынча борсуң. Борсуң. Кете берейинби? Кете бер. Борсуң. Ишиңди кылай бер. Gel. Алло, шеф. Мен Паша. Асанды кое беришти. Ээсин суутпасак сизге баратат. Менимче бул гаиши баарын айтып салды болуш керек. Жайлайынбы? Хоп. Тет жерден киришкен. Тетил жерденби? Балдарды кайгамады. Теттин ичинде. Ошол жерби? Иә. Ооба. Анда жүр.
Сен бул жерди кайтарып тур. Бирөө көрүнсө качып кетин, түшүндүңбү? Ооба, мен карап турайын. Мен аманатым бар. Атыңар ким силердин? Мек Азамат. Сен кич? Эрмек. Эрмек? Балдар, машина колуңара кантип түшүп алды? Машинаны мен таап алгам. Айтып берчи, машашпа. Терезеден карап турсам кечинде. Ал өзү Мерседес келип токтоду. Ичинен карап отурсам, алаңдаган бир бала чыгып келди. Колунда кара баштык бар экен да. Машинаны жаап алып туруп бирдемен ыргытырды. Аны мен кызып эмне ыргытыр экен деп барсам, ачкыч экен машина. Ошо, балдар акчаны эмне кылдыңар? Акчаны. Карындашым оору болчу. Анан ошого кетире эле атканбыз. Жүрөгү ооруйт анан. Операциясы кымбат экен. $50,000 экен. Кайда калат экен ана операция? Россияда калат экен. Россияда? $50,000. Анда эрте күндү кеч кылбай, силердин эртең менен карындаш экөөнү Россия жөнөтөлү. Макулсуңарбы? Макул. Анан калган жумушту өзүбүз бүтүрөбүз бияктан. Баке, чын эле атыңыз ким болот? Атым Али. Баша балдар кайда? Балдар биякта эле. Алды жерден чуксаңар да тапкыра. Балдардын баарына звонте, чакыр, изде, тап. Бүгін тапқыла, турба бұл жерде. Телефон чал, изде. Сизге окшойт, шеф. Да. Жамал. Уатам. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Танымай жатасың ба? Мен Али. Али? Али, қайдасың? Жүрем. Али, сені күтіп отпайыз ба? Қачан келесің? Тезірек келіп қал. Жамал. Ау? Ақшаң менде. Абдан жақсы. Али, келбейсің тезірек бияқа? Демек мен ұқ. Егер ақшаң керек болса, бүгін шарын чыгыш тарауына шифр заводтан мен сені күтем. Түшіндің бі? Али, мен бардығын түсінім. Бірақ сен бұл жаққа келген, бұл жақтан сөйлешеміз. Али. Дағы бір жол қайталайын. Саат 4-те мен сен күтем.
Түшүндүңбү? Жакшы болот али. Мен анда барам, сен кетпегин, макулбу? Мен ошол жерге барамын. Түшүндүм али. Тезирээк шаардын чекесиндеги шифр заводунун жанында болом дейт. Бир саат убактыбыз бар. Тезирээк балдар чогулгун. Yeah, turn me up. Yo, my crew is all fired up. Y'all better just wise up. Everybody getting sized up. Before we all rise up, start running your times up. Cause when my crew ride up, the sky gon' light up. Everybody get I walk this planet the most rugged. Heartbeat playing against piano keys. It's a breeze, 365 degrees. Баша, мага эле тирүү керек. Түшүндүңбү? Армай сазым. Жама! Эгер сүйлөшөм десең жалгыз кел. Атмагыла. Мага тирүү керек. Тирүү атмагыла. Ю. Çık beri.
Балака. Елшіден келдің бе? Мен саған ұқсап Жамалдан ақмаққа ештем келмейді. Сен де іштеп жүрмедің мұны. Эмне болду мынчалык? Анын алдағын кім біліп тұр? Эмне болду? Еркексің бе? Олардың барын өлтірдің. Еркек болсаң еркекше чечейді. Еркекше? Қандай қылып чечесіз? Менің қашанда ойладыңдар, я. Жергіште келе. Мен әне шаққашып тауып алайсың. Hadi. Менің қашанда құтыламын, я. Менің қашанда Құлайбек үшін. Құлайбек үшін. Ойлауын ұқсайсың, мен қашып құтыламын деді, я. Арам тамақ, ашқан ғой!
Алибек, айдап қашып кетесіз, Алибекке. Қолын көтеріп аттыға басты. Бас. Ulamıştın, kançası çın, kançası tөгün екенін bir ғана теңір білет.
both of us should